Rukerera bamwe bo mu bwoko bw'Abanyamulenge ndetse n'Abatutsi bakomeje gusohorwa magingo aya. Ni ibibazo bikomeye cyane muri uno mujyi wa Uvira, aho ubu tuvugana abantu bari kubasohora mu mbeho nyinshi, mu bibunda bikomeye cyane. Imiryango itabara abaturage mpuzamahanga yakabaye ikwiye kureba iki kibazo uko kimeze igatabara abaturage. Ni mu mujyi wa Uvira mu Rukerera rwo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 20/2026. Ibiri kuba biteye ubwoba, ibiri kuba ntibisanzwe, n'ibyago bikomeye ko mu bwoko bw'Abanyamulenge bakomeje kugirirwa nabi, bakomeje gutegurirwa ibitari byiza. Reka turebe situation iri muri Uvira kugeza ubu tubavugana. Umubare w'abishwe mu ijoro bwiyongereye, abaturage baratakamba. Amakuru yizo ari guturuka mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko umubare w'abantu baraye bishwe barashwe wiyongereye mu buryo bugaragara, bikarushaho gukaza umwuka w'ubwoba n'umutekano muke mu baturage. Amakuru ya mbere yari yatangajwe havugaga ko hapfuye abantu batanu. Icyakora amakuru dufite twahawe nabo mu nzego z'umutekano yemeza ko mu ijoro ryo kuwa mbere rikira kuwa kabiri ku itariki ya 20/2026 umubare w'abishwe warenze 10. Haracyakorwa iperereza n'ibikorwa ry'ishakisha ry'indi mirambo, kuko hari imiryango ivuga ko yabuze ababo itazi aho baherereye kugeza ubu. Ibi rero bikaba bibaye nyuma y'aho umujyi wumvikanyemo amasasu menshi mu ijoro, bivugwa ko yaraswaga n'ingabo za Fardc ku bufatanye na FDR n'imitwe ya Wazalendo. Mu bamaze kumenyekana bishwe harimo umugabo wo mu bwoko bw'Abafurero witwa Kado, wari umushoferi wiciwe mu gace kaitwa Kambulungu ashinjwa gukorana n'umutwe mu 23, nubwo nta bimenyetso byigeze bitangazwa na Fardc byemeza ibi birego. Undi wishwe ni witwa Mayere warasiwe ahitwa Kavimvira. Hari kandi wiciwe muri quartier Nyamyanda, mu gihe amazina y'abandi benshi ataramenyekana. Aya mahano abaye mu gihe umujyi wa Uvira ugenzurwa n'ingabo za Fardc, FDR na Wazalendo nyuma yuko AFC uvuyemo mu ijoro ryo kuwa gatandatu w'icyumweru giheze. Abaturage baravuga ko ibikorwa by'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta bidashobora kwihanganirwa, bagasaba ko hashyirwamo umutekano urambye. Umwe mu baturage aragaragaza ko mu gihe M23 yagenzuraga umujyi bari bafite amahoro n'umutekano nyuma yo kugarukwamo kw'igisirikare, ndetse ibi bikaba zarabaye bibi cyane nk'uko abivuga. Ariko ingaruka z'icyo cyemezo cy'uko M23 yavuye muri uyu mujyi zikaba zikomeje kugaragara, ndetse bikagira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage. Umwe mu baturage muri Uvira yagize ati nta mutekano dufite, birasaba ko abantu birinda kuva mu mazu. Yakomeje agira ati nibe mu 23 yadukundira ikagaruka ikadukiza ababajura twabyishimira, ntitubashaka na busa. Sibyo ubwicanyi, ingabo za Fardc na FDR na Wazalendo zirashinjwa kandi gusohora imitungo y'abaturage, kwiba no gusenya ibikorwa remezo mu bigo za leta, izabikorera ku giti cyabo bizakoraga muri Uvira. Ibi bintu bikomeje guhungabanya umutekano ndetse n'ubukungu. Abaturage barasaba ubutabazi bwihuse, bagasaba ko hashyirwaho umutekano uhamye, ndetse n'ibikorwa by'iperereza ryigenga byabaye bikaba bigomba gukorwa kugira ngo ibintu bigende neza. Urujijo rwo rukomeje kugenda rwiyongeraho n'ubundi mu ijoro ryo kuwa kabiri mu mujyi wa Uvira hongeye kwibasirwa cyane n'ibikorwa biteye ubwoba. Bamwe bararashwe, ubuzima burahagarara mu baturage bamwe b'abasivili. Kuva ingabo za AFC zivuye mu mujyi wa Uvira Nijoro ryo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize umutekano urushijeho kuba mubi cyane nkuko rero bakomeje kugenda babivuga bari muri ibi bice bakaba batabaza bakavuga ko hakenewe ubutabazi bwihuse. Umwe mu baturage utuye hanga yagize ati twari twatangiye kubona ituze n'umutekano AFC maze kugera aha, ariko kuva ingabo za leta zinjiye umutekano wagabanutse burundu, turagowe cyane sinabona amagambo abisobanura.
yakomeje agira ati muri iri joro ryacye abantu 5 bararashwe barapfa abandi barakomereka ubu bari kwitabwaho mu bitaro kandi ubuzima bwabo buri mu kaga. Icyifuzo cyacu nuko AFC yagaruka ikirukana abajura batwambuye umutekano n'ibyacu. Ibi byose rero bikabiri kugaragaza ibiri kugenda biba n'ibiri kugenda biteza ikibazo gikomeye. Bamwe rero baragaragaza agahinda gakomeye. Ni mu gihe kandi ni page ikomeye dufite nuko inteko Nshingamategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibinyujije muri komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga yatangaje ko hateganyijwe inama rusange iziga ku cyemezo cy'amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko hashingiwe ku mubano uri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Iyo nama izayoborwa na komisiyo yihariye ishinzwe Afrika iyobowe na Depite Chris Smith Jesri izaterana kuwa 4 ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere 2026 guhera saa 8 z'amanywa mu cyumba cya magari 2172 kiri mu nyubako ya Harban House Office Building i Washington DC. Abatazaba bahari bashobora kuzakurikirana iyi nama imbona nkubone mu buryo bwa live webcast binyuze ku rubuga rw'iyi komisiyo. Ingingo nyamukuru izaganirwaho izaba ifite umutwe ugira uti guteza imbere amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda hifashishijwe amasezerano ya Washington ya Perezida Trump. Aya ni amasezerano afatwa nk'ishingiro rishya ry'ubuhuza n'imikoranire igamije gushakira akarere amahoro arambye hashingiwe ku bufatanye mu bya diplomasi, umutekano n'iterambere rirambye. Mu bazatanga ubuhamya hitezwe Madamu Sarah Tuman, umuyobozi wungirije ushinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Azatanga kandi isesengura ryimbitse ku ruhare rwa Amerika mu gushimangira amahoro, kugabanya amakimbirane no gushyigikira ibiganiro bya politike mu karere. Abategura inama batangaje ko hashobora no kuzitabazwa abandi batanga buhamya mu gihe bizaba bibaye ngombwa, hagamijwe gutanga ishusho yuzuye ku bibazo by'umutekano, ku mubano w'ibihugu ndetse no ku ngamba zafatwa mu gukemura amakimbirane mu gihe mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje kudogera ndetse no kuzamba. Iyi nama ifatwa nk'intambwe ikomeye igaragaza ubushake bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo gukomeza kugira uruhare rufatika mu guharanira amahoro, ituze n'iterambere mu karere ka Afurika yo hagati, aho umutekano wa Kongo n'u Rwanda ugira ingaruka zikomeye ku mutekano n'akarere kose ndetse n'uw'isi muri rusange nk'uko bigaragara. Ibi rero biraba mu gihe roko informa zitubwira ko kugira ngo base n'abagira ubugenzuzi bwihariye bukomeye kuri iki kiyaga cya Tanganyika kugira ngo n'ubundi action bashaka gufata ya Tanganyika Baraka bayikuremo ku rwego rwo hejuru. Urabona ko magingo aya ngaya n'ubundi imirwano ikomeje kurimbanya ku rwego rwo hejuru. Si ibi gusa, nakubwira ko wigiyeho gatoya haruguru n'ubundi ni haruguru ya Makobora ubwo ni zone Uvira. Yego, nakubwira ko twari turi muri zone ya Fizi, kuko Makobora ya kabiri iri muri teritwari ya Fizi. Nakubwira ko nyine muri zone ya Uvira Makobora ya mbere naho habyiciye ibitero bituruka muri bino bice bya Tanganyika. Tanganyika yabizi ko ifunze, ariko havamo ibitero bizamuka bibyerekeza za Kigongo kugira ngo barebe buryo ki bakwirukana n'amakumyabiri mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi bari gushaka uburyo bakomeza kugaba ibitero, bamwe baturuka mu misozi yo haruguru ya Uvira, abandi baturuka hano n'ubundi hafi na za Makobora ya kabiri n'azamuka za Kigongo kugira ngo barebere hamwe buryo ki bahuriza hamwe. Ariko imirwano n'ubu ngubu kiracyarimbanyije. Gusa iyi ngiyi mirwano yo muri bice byo Uvira nta gikanaye cyane. Imirwano ikomeye ni iri kubera hano mu bice bya Swima na Munini, bitewe n'uko bashaka kuba bafata tuno dusozi twa Pemba dusa naho tubangamiye ACTU ndetse n'igisirikare cyose muri rusange, bitewe n'uko tuno dusozi aho turi noneho bafunze inzira. Nakubwira yuko izi nzira zasaga naho zifite icyo zivuze nyuma y'aho bamaze gufata tuno duce duhambaye nyine tw'ino misozi, bagafataho n'uduce dukeya tw'ahangaha ku misozi.
urabona yuko bahise basa nkaho bafunga inzira iva n'ubundi mu Minembwe yabacishaga kuri ino misozi nyine turi kuvuga muri bya bitero by'indege urumva ko babangamiye bikomeye cyane ibitero by'indege byerekezaga muri bino bice n'ubundi byo mu Minembwe. Urumva ko n'ubundi bashaka ko habakura kugira ngo babone uburyo indege zongera kubona aho zizajya zinyura bitewe n'uburyo bashaka nyine ko bakoresha ibitero by'indege kuko bavuga ko aribyo bigira icyo bibafasha. Magingo rero urabona ko bikomeje kugorana cyane muri ibi bice, kandi nakubwira yuko magingo aya nyuma yuko bohereje abasirikare aba Fdnb muri biriya bice by'ikareni, nakubwira ko umutekano ubu uri gucunga n'ubundi n'abasirikare ba Fdnb, ubona ko batakarije icyizere aba Fardc ndetse n'abaverende muri uriya mujyi wa Karuzi bitewe n'uko bari kuvuga bwinshi ko Mana kugira ngo tuyaba yahigiye mu ibanga rikomeye. hahise hakorwa iki? nakubwira ko hahise hakorwa ko Fdnb ariyo ihita ifata ubugenzuzi bwose haba ku bibuga by'indege niyo bari gukora control ndetse n'umutekano usanzwe. Nakubwira yuko ubu magingo aya bashyizeho amasaha yo kuba hatagikorwa ibikorwa ni isaha ya saa 12 z'umugoroba, nta muntu wemerewe gucaracara ndetse n'ahantu hahurira abantu benshi urabona ko bari kuhashyira ubwirinzi bukomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Yego, mu gihe ibi byose bari kubikora n'ubundi abazarende bo mu bwoko bw'ababende bakomeje kwamagana ibikorwa biri kubera muri ibi bice nakuko cyane cyane nko muri no teritwari ya Fizi. ibikorwa biri gukorwa nande? Ni bande bari kubikora? ni ibikorwa n'ubundi biri kongera ingabo muri ibi bice zikaza n'ubundi batitaye kuki batageze gute bitewe n'amakamyo bagenda bafata bitewe n'uburyo imikoreshereze y'ubu butaka bwa Kongo, aho n'ubundi abazarende bakomeje kugenda bavumbura bimwe mu mamodoka abatunda amabuye y'agaciro. Ku bigendanye n'itanganyika bakagenda ijya kuyifunga yari yamaze kubona ko bari barimo baroba ibyo bari kuroba ntaho biri kujya, abo bafata umwanzuro ukomeye kuba bayifunga kugira ngo barebe buryo ki barebe uko gahunda zifashe. ubona yuko abazarende bo mu bwoko bw'ababende bari basa nkaho bamaze kwisobanukirwa, ubona yuko nabo bari kotsa igitutu cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse ukabona ko babimye ijambo mu bikorwa byose biri kubera muri ibi bice, ariko nabo urabona yuko basa nkaho bashaka gutegeka ibihuriro by'aba-Fardc ndetse n'abo basirikare bakomeje kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba, kuko magingo aya abari gutegura amaoperasiyo ni TBDF na Fdnb muri ibi bice n'ubundi bya teritwari ya Fizi. Nakubwira yuko mu mujyi wa Kareniho umutekano wose wahawe aba Fdnb haba ku kibuga cy'indege ndetse n'umutekano muri rusange mu bice bigiye bitandukanye. Kugeza ubu kuba abarundi bakomeje kugenda bongerwa ku rugamba bwana Safari, mu makuru mufite ndetse n'ibyo mubona, haba wenda hari itandukaniro rihari ry'ibyakozwe mbere bishobora gutanga icyizere bikavuga ko iyi deployment nshya ya Fdnb bishobora kuba yatuma urugamba rwongera kurwanwa Fardc ikisubiza ibice yambuwe? Ntabwo bishoboka cyane kubera yuko urumva nimba hajemo ereri ikomeye yo kuba harimo kutumvikana kudahuza haba ku ruhande rw'ubundi rw'ingabo za leta ndetse n'abafatanyabikorwa b'abazarendo ndetse n'abamayimayi. Nakubwira ko hari abamayimayi bo muri teritwari ya Fizi bahise bafata iya mbere yo kwiyunga kuri 23. nakubwiye ino mayimayi zuru yo muri Karemi ikomeje kwaka igitutu, ikomeje gukora udutende dutandukanye muri ibi bice bya Katanga. ubona yuko n'ubundi bisa nkaho bitari buze kuborohera, kuko abaturage bamaze kuvumbura umugambi ndetse n'ikihishe inyuma ku ngabo z'aba Fdnb muri ibi bice. urumva ko n'ubundi bafite ikibazo y'uko nyuma y'aho n'ubundi kuri uku gushwana bafashe imodoka z'amabuye y'agaciro yambukiraga n'ubundi kuri kiyaga cya Baraka, ubwo bakayafata n'ubundi amanutse
za Bibogobogo abazalendo bakaza kuyafata bikitirirwa ba 23 abazalendo nyuma yo kuvumburiza ibanga rikomeye ry'ibibazo abasirikare b'Abarundi bakomeze kuba muri bice hatangiye kuzamo ikintu bita urwikekwe rukomeye ubona ko bitari buze kuborohera kuko noneho nakwaguhuza gukera nyuma yuko kuyoyotsa urwahita kurikiraho iki bitero operasiyo zirahagarara operasiyo n'ubundi zirakomeje ariko urumva ko operasiyo sinzi mushobora kuza kumva bamwe mu bafatanyabikorwa uretse ko batabitangaza bari kuvuga ko harimo akagambane rero bita ko ari akagambane ni uko bamwe mu bazalendo nabo bari kugenda bakubita cyane abasirikare b'aba Fdnb ndetse ukabona yuko nakubwiye ko abazalendo nyuma yo kwisuranamo bakaba baratandukanye batagihuje ubumwe abazalendo bo mu bwoko bw'abafurere ntabwo bari kumva ubumwe n'abazalendo bo mu bwoko bw'ababende urumva ko ari ikibazo gikomeye ndetse ukaba ubona ko urugamba rugiye korohera mu 23 niko nabivuga bitewe n'uburyo ndi kureba uko gahunda zimeze bitewe kuko buri kuwase bahanganye nabyo nta n'imwe ihuje umugambi kugeza amagingo ye. Ku bijyanye n'ibiri kubera iwarikare bwana Safari hari amakuru waba wabashije kuronka ko naho bivugwa ko urugamba rutoroshye ndetse mama ko ratatu yabikomeje gukataza nakubwiye yuko amagingo ya warikare yasa nkaho iri mu biganza by'amaboko y'aho bitewe n'uburyo bukomeye bakoresheje ku musaza waturutse mu rucuro yego nyuma yaho basa n'ububiko bwabo bw'intwaro za drone zaje kurasa ku musozi wa neza wa Muhaya yego ibindi byahise bituma amako y'abatugira umujinya ako kanya tufata umusozi wa Fatuwa na Mukumbirwa na Nyendira na Kibambo uri kumva yego iyi ni plan stratégique yo kuba 23 byasenya ibirindiro byose byari muri warikare kuko amagingo yanakubwira yuko imirwano ikomeye ubona yuko Fardc ndetse n'abaFDN bari kwirukanka kibuno mpamaguru barahunga berekeza he bari guhunga n'ubundi berekeza mu mashyamba aho bivugwa ko bashaka kwerekeza za Rubumbashi kuko magingo ya Politique isangane nari ngubeshe cyane barahunga basa nk'aberekeza Kisangani kuko niho hari ububiko bw'intwaro zisa nkaho zikomeye kuko naho indege za drone ziri guturuka yego urumva rero nyuma y'aho bababarije 23 umugwi utwika intwaro zabo zari ziri muri aka gasozi ka Buhaya bavuye tutese ikora deployment yaba ku basirikare ndetse n'intwaro bava mu rucuro n'ubundi ku mutekano warerenze umutekano n'iki bahita baza ubu ako kanya leta yafatiye imisozi ivugiye gufata imisozi ine ifite ikivuze muri aka gace ntugare gutsinda kuko ino misozi utarifite n'ubundi kuko kuyifata nuko babirukanyeho n'ubundi bari bafite umusozi umwe wa Buhaya gusa ino misozi yose yaba uwafatwa Bukimbirwa na Nyendira na Kibambo byose yari mu biganza by'ubuyobozi bwa Fardc ndetse n'aba FDLR urumva rero ko byahise bisa byiborohera ku rwego rwo hejuru akuba na Jingaya nta muntu watinya kuvuga ko warikare iri mu biganza by'amaboko bitewe n'igipe stratégique yamaze gushyira mu biganza kuko ntabwo waba ufite warikare udafite igipe stratégique yego nicyo kintu nakubwira ndetse gihambaye muri aka gace ka warikare kugeza ubu ku bijyanye n'urujya n'uruza byo bihagaze gute abasirikare bava bajya n'aha byo wabitubwiraho iki kuko ni kenshi bikunda kugaragara mu gihe imirwano ibikaze muri aka gace ka warikare yego muri aka gace ka warikare magingo ya n'ubundi abasirikare bari kugenda birukanira mu mashyamba berekeza za Kisangani yego bahunga n'ubundi uno mujyi wa warikare bigaragara ko isaha ku isaha
ibarikare yose yahita ibatunge. Bishingiye kuki? Bishingiye yuko izi press strategique zamaze gufatwa kandi kuba izi press strategique ziri mu biganza bya makumyabiri na gatatu niryo zingiro ry'ibarikare yose. Yego Safari, turagenda tugana ku musozo, wenda niba hari andi makuru ufite tutibutse kukubaza wayadusangiza. Ikindi nakubwira ni muri no misozi ya Minembwe n'ubundi aho ubona ko aba Fdnb bamaze gushakisha buryo ki nyuma yaho bavuye kuri prezeho nakubwira ko babanje kusenyera ibirindiro bya Nikarati bigaragara gutsindwa cyane kwa aba Fdnb. Nuko basenyera ibirindiro bikomeye bya Nikarati aho bari bubatse indake zidafashije kuri prezeho zamaze kuhava bitewe n'uko babonaga ari bato kandi bitari buborohe bitewe n'imirwano yari basumbirije. Nakubwira yuko magingo bafashe uduce dutatu ariko Kabijanda na Katongo no mu Ngoma akaba ari bari gushaka kubaka ibirindiro sinzi niba biri bubahire biri guturuka byose biri kuba ariko n'imirwano igenda isa nk'ikomera muri utu duce uretse wenda kidakomeye cyane ariko urusaku rw'imbunda rukomeje kuba muri ibi bice byo mu Minembwe. Nakubwira yuko imirwano ibera muri iri shyamba rya Nikarati aho bashaka kuyigarurira ariko makumyabiri na gatatu ndetse na twirwanyeho bagakomeza kubasubiza inyuma ku rwego rwo hejuru. Yego Safari, reka dusoreze ngacu gushimire cyane gukomeze dukurikiranira ibisamakuru y'ibira bigezweho ugenda duha update akantu ku kandi. Yego nawe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri bonesha kure imwe Rudendi bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane, ubwo murakomeza mukurikira amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.